vuanyo kuma isione seki vadukanga ni lembetania ukamba na alama tuloelie kumanza wa ukamba muvei mwana nundo kwende ya kwitikila kusiamania na ito imwe kwa imwe kuvikia ilikana kanangu sanise no siende kukusiwa kwina alama ndene kwata mbau utalatala ulone ngeto isitwa ni serikali ya huduma namba amwe mama pastor maivikia kwitikila nangi maivikia kulea na mutalatala usula lilikana kana ni namba ila yowetu kana ikethia waitonga kutonethia aingi maene ndi kukwata maudhuko maserikali kwanza ilaya ile tamu measia kana nunda iliwa uimone nangi measia kana baiki ndi chamu themba tachu endi batakwa nanga sambi tikilia udhokese umwe kati wa achanganuzi na lame nditwe mena utuika na umani yoluwa mutalatala u na ulone ngeto isito ya huduma namba. Karibu sana ndani wa studio situ si Acheni TV no yiwa we mudhoche muno labda kana tuyambe sia kwa winyivi na ndaya yote vimusia yesia masito maku na umwa kunika na twende ini asia ndomwe ni mubea mwana za Jimmy enda za mwanyo ni kana ngukethie sietwa ni ya Yesu Kristo isietwa ya kwa neta wa Pastor Meshak Munyao numite ndene wa musiene wa Masako ndaba nasia ubo wangai ikanisa yeta waya isi changanga yela yendicc ya Kasinga na ni asia ndene wa isi changanga je bakube na bandu beta watumba kwa uwe tumba ikanisa ya isi changanga je bakube na tumba. Karibu sana ndani wa studio si Acheni TV na tutekwa nanga evinda nundu wa masa ekatwende imwe kwa imwe kubikia yu mundu Pastor Meshak Munao aingi maine ndimethitwe na wasiwasi kananzika yulu wa huduma namba yoto anakumanata kana namba yekwitwa huduma namba nila yukie na serikali dina connection kana dikuhusishwa na maundu makoneti uimuni utona kumaiki siasa isema itu atakiwe cha umune ni asiambe ni wa namba isu ya huduma namba ni yetwa yina thina mwinge munobyo na muno athoko mimanga ibe amwe na unena na kwasia kana ino ni namba ya satani ya uimone nangi ni meunena na kwasia kana ino ti namba ya uimone ino ni namba ila yitegeletwe ni serikali kondo wa kila mwene nthi amekwata ni kondo wa kukwata maudhukomi thini wa wikithia omundo nya unena thini wa namba ni ino nondo wasoma thini wa wathani wa mudhukomi wa Ngai Danieli kilungu cha 12 no kuona kana technology ya nthi ikeri wa yiyolo na thini wa technology ila inenge ikunenwa ba ni mudhukomi wa Ngai mwathani Danieli twesio kainge tuthie buku ni ya ubwanyo kilungu cha 13 wasoma thini wa kilungu ni kiu cha 13 no kwithia kana ve nyamba ikwetwa 666 na isude thanthatu itatu na thene wa thanthatu ino inenetwe bandu ne ba ino ikethi wa ibinda ya mumino kelio na namba ino ikunenwa bandu ne ba nundu nenda usungia mwene thene kana amane kana huduma namba ti namba ya satani thene wa namba ino ikwetwa 666 ni namba ikeke wa ikanisa ya bulilwe kwa ikanisa after the rapture then wa namba isu nego ikeke wa alamede wa matietwa kuithia wasua na then wa huduma namba nondo kendo jambenye na umwe wa mbe kwanza kwithe wa ndie nda umyosa nondo then wa huduma namba ino ila naendie ni kana register namba ino ndiaiwa ndiye wa namba ino be bandu ukunwa bandu koko kana be bandu ukwekewa lakini details ila netiwe kibandi na kulwa driving license we nayo ine nayo na kulwa kiwe nacho ine nacho lakini ni kibandi netiwe ngiaywa kana nambele kunenga pe bandu ekwekewa hake nondo nambela ekwekewa ile kekewa esune namba ikekewa after ikanisa ya budwa na ende ekulyo ndikolia ona mabaza alama nane nawe mayaza ni namba ya zatani na menena melio wasiwa kuuti atangi nake baya ile nda mabulilwe na mbeme ubanga ne ya satani nondo ila ya satani ikeke wandu ikanisa ekenda ya bulilwe aingi tu akunde ni wanamba su connect uimuni yo namba no ya uimuni ni yata kana mundu atona kumanata kana isu ni namba ya uimuni thene wa umunthi peke ndukita wathe pe mundu kwetwa the coming world dictator ulani the antichrist na the antichrist alioka technology ila namba unena muthukumi wa Ngai mwathani Danieli waambia unena
the technology yanthe ikethe wathithiulo muno kwa technology o ino yanthe yende na kuka nundu undu namba imwe siende na kuka kana technology undu yende na kuka yende na prepare ila namba nene ila ya satani juna na 666 ikoka kwa unde wa namba ni ino ikwetwa ya huduma namba ti namba ya satani nondo andu meke wa kanisa ina namba obulo isu ni namba ikunengano nondo ikanisa ina namba obulo kwa unamba ino ya antichrist yeke we kanisa kenda ya obulo namba eno kenda yili ata wasomande tosianga yibuku ne ya obuanyo kelungu cha 13 wekerio museo Biblia inena na kwasia hii na ya nengo kwikia mubwana no utu wa nyamu medhu mune kana mubwana no wa nyamu unene ona utume onde ala matetha itha mubwana no usu wa nyamu moawa na ya tuma onde anini na nene adhui na nja ala matengombo na ngombo meke wa ubano kwokone kwa umekuoka na ituliani sio na ni kana mundu ona weba na katothe kuthoa kana kuthocia ate ola wina ubano usu na yoni sietwa ya ngamu kana namba ya sietwa yayo baade bobewe ola wina umanyina kale nyamba ya ngamu isu nundu ni namba ya mundu na namba yake ni maana thandatu na miongo thandatu na thandatu nundu ila ni nanengiwe huduma namba na nanengiwe zinegwa ndilika supermarket ngegwa ne wakwa nenge kwa nenge siliwe lo nengiwe yaona ni ya ubanola wiki ukona ni ubanola wina chao wina uo dinegwa lakini namba ino ya satani Biblia janena na ya chapa ikethi wakuwa kana kuthosha onanduka alikanga alini utena na betu onanduka yitwa tena na betu kwa uine sindu ni prototype ikuona ni kindu kikoka technology ni zozi ziende na prepare technology ila nene ikoka nundu mwana asa Jimmy sindu imwe nisiambililia nisialikile indirect nundu umundi ndolikabengi utena ATM card yaku na niwe weze pin yaku neziba sure walika supermarket kwetola kali tola to card mundu uswa chake kata na wona akonelebwa bayo kona kamba tetete esitwa ya njimi kaumela baya esitwa ya pastor kaumela baya kwa sindu imwe nesiokie indirect lakini baby yu ikaumela direct ibindane yuze not wase yukana kanisa uketwa bulani kana maandiko mabikiye kuyaniana namba 3 ino ibikiye koso ne bikiye kuka na kwiki ituliani sia ene na moko ni moni kana ile no matome kuthose na kuthoto ndo inatabe umbe mwana za walilia maundu amwe wasoma ndeto yanga ibuku ni ya Mathayo kilungu cha miongo eli na mwanza Biblia inena na kwasia ototo kwa ile mabindane mano no gokukethe wako ile mwana wa Mungu atioka ebinga lewe ya Noa andu ni maisa makanywa makatwana mubaka ebindane ila ngai waetie ula uthenyo wake laki gokinge kwa una ugo kethe wako ile na mabona nyo amwe umunthe nimekuona nyo nundu wasoma ibuku ni ya Mathayo kilungu cha miongo eli na ina no kuona nzai ikali ne kuneno na nzai ile kuneno yu walilio umunthe netwenda ambua kwanza ya uwiye leula we mundani wende na kwekara lakini yulilia odhomi bango ya ngaito lesi lakini pena mawona nyo amwe manene twa Biblia ni mande na kuyania kana kukethi wana yua na umunthe kwenda yua yingi muno ewe itetemo yundu kweba ndiwe situnewe itetemo China ne kwethiwa kitetemo cha nthi Japan ne kwethiwa kitetemo cha nthi na ne chowa yango mianona lakini yuno kweba itetemo ugewa ne cha tetema ugewa ne cha tetema yube binda kikatetema the world wide the yonde koma wona nimeona ni kanisa hiba kubeko budu. Thank you sana mundu Meshak munao tusiogethio ba kuyana na serikali ni kana kila mwene thino nginya bikiye posta na mbeno kuma kana kala kanini nginya mundu la muku Tanzania kuikiria kana serikali ni abikiye kwithwe tona kuthukuma ene ndima ya kwanza la ilete bindane yokite kelwa mutalatala ukabikiye kwithwe isia matunda tusiogethio ba ndeni wa Biblia inena hata yulwa alama kethwa maikwata na mbeno ya 666
alama kethi wa maikwata namba ino na now alama kethi wa maikwata namba ino nungu kindu chambe ekithwa aingi you confusion you kila bau makasia thantatu ino no tele nene to thini wa Biblia thantatu ino thina connection ela huduma namba haya kango zungia wamba ulilia thini wa andu ala mekwata namba ino nundu atangi wala matangiwe maketha mamba ubulwa kuma mina ubulwa alama te atangie makati wako na nebo yubakabika bandu nundu wasoma teto yanga ibuku ni Mathayo kilungu cha 24 nebo weza kwithia antichrist you akoka ni kana weza kwithia ni wa mobilize and won then and then sionthe aikwata ni weza kwithia andu meona kana mundu uza kwa kweli ena mugo na mutwete mugo na nondo peke vindikita wanthiki ku the great tribulation na ile koka yaani twekele be miaka 3.5 ya mbe na miaka 3.5 ya muthia ko miaka 3.5 ya mbe nizo kethi wana mugo yani akeka maundu nondo aketha ajika maundu na dhurubi nya wa satani ko usuni antichrist ko miaka 3.5 ya mina uthela ya mbe wasoma ndeto zyanga ngene ndani kana tukati ya Biblia ndu kwacha wasoma ndeto zyanga after ila miaka 3.5 ya mbe ya mina kuthela ibuku ya Mathayo kilungu cha 24 na musawa wa 15 jela inde moyona uthatio ula wananga ula wawetiwe ni mwathani Danieli ungeme baba bandu batheu ulosoma na manye nibo ala mejutia makie mathi yemani na ula weyolo wa nyumba na kathe au sindu ila si nyumbani kwake na ula we mundani na kasioke sengwa yake ya yolo inde wo ni wa ala aito na ala mekonja mithenya isuko ni wose miaka ya bene ya thela ko we no ile ka tanu na siama ne ya thela ko antichrist ne bo ko kila inde ona ni wo ni wo you ne boy inde the wewe nuenjimi ni wabikia bandu wethi akwa kweli kanisa ni abulilwe pe basta weta wa mecha akawanda basi oboni tange wene binda yuni na leile ko uyube andu makeke wakileko ke ubethi kanisa ya abulilwe kwa kweli utangi one wa mabetie yune boy ndi mayesh yumba kato mawane kana mo ke bala pe mundu yu ula alama atigo yukuethi o wasua ukewa no kwenda kweke wa ila namba kana ndo kwenda wasia ndo kwenda yukeke katume wa kila kita wa the slow death kila cha kwa wa kabola ne gwa matome yake dio mocha maketa ngia nanga kabe yo lakini baike ndo cha mo the most salvation is once and for all utangi yo no imwe kwa uyu mundu la wasia ine kwenda kweke wa amameke wa itulane sio angemeke wa moko ni mo yumake you alamu makeki wana ala metekela inde lakini na mometekela peke ndo yuchuki tekeke na kembe okabaji wale nundu na owawa na kiguke uchathina pe bandu ko kila ndayo kila alike bandu rapture yetu mietele ndi tojese Yesu okendi lakini mawona nyo nimekuona nyakana Jesus is about to take the church kanisa nyeba kubi ovulu okay aingi mama pastor na atavanye mandeto yanga imethitwe maibetukana kwina alama kwetemba una alama ta kwetemba utona kunene hata ndo nyamuthanyani wa umuthi ni umwe gukwata mbau kindu kicha huduma namba niki ni kwata nundu wake Jimmy muthanyani wa umuthi ukaita nthita wa India pe maundu uteka makute na huduma namba eno na huduma namba eno by the way walia collected data ugeza kwithia yutevinda imwe documents yakwa ni nokie na asia sia KRA inendeka na yuni na imanthie mubaka na iwai mutwa muno na ndenesia usiona lakini keka sindu isio nthe yuni na huduma namba eno ni wese collect sindu sio they kede anise kiwagoma pamwe ugeza kwethia ndo tindo kuanete na sindu mbinge muno kindu kiu ni kikwats ni kindu kiseo kikwonania kana mundu kwa kweli no wa Kenya kana no wa chao kana no wa ndingi
na kindu kiki yonania kana we wake na nundu kindu chambe cha ile wamba onania kikamba uweta we mundu ne Kenyan kana ne mundu unge waba kwa nyene nguki kwata ba nundu kikethiwa kicha huduma namba pengine nonda yutotese kwa ibindane je lakini ibinda yokete pengine maundu amwe tutese undu makethi wa maiya noinda otondo andu ibindane ya no amea wae ukaine kana twakengala wana malea noinda ibinda ila ya bikie andu ala mea woka imwe kona ni babikie bandu na maiya muno makacha atwezemba yemani tukaleze bo yema ikoka ikabwe kwanekevu kwa maundu amwe ni ya mwethukisia kana namba inoti ya satani kekane ya satani twenda tiongamete bana komwe none namba ya satani kana mwethukeza be bandu ne weko tumbo kwoko tai bandu ne ayo nondo ila onegeza okoke wekate tumbo kwoko ndizu nyekonete kila nondo juba ne mana kwa kweli UK ni chao lakini nyetina zaiwa bandu ngwe wa ona na the wabe mundu mo with that sensitive maundu ne amanye ninya okay tusio kidio ba kuyana kana ila ingimande tekosa na mbeno ikitoguma namba pena ila ithangu newo kwa ususiana baibika bandu ikulwa kana ndini wakishokela ikala no practice ya agriculture ingimende itomeanse kana ni batonde ko kedwa yene tanzia ya serikali ya kwenda kumana yo mwene ndiye na kidaka kianata na ningi nigo nangi makasi kana ni tamubango wa serikali wa kwenda kuatia mkati wa maundu maene ndi makimbide nacho kindu kiutono kinene hata tamungu inogwa ni una tamundu withitwa itongoesya namba nene ya nende kuma isio nisikibakani Jimmy omunde peke ndoke mangwenda utabia mwethu kesi ngai wendete kita wa transparent and accountability na Biblia linena na kwa sabala be mwe ao benai na kindu kingi nyakiune na akoliwe bala wenda abe kale be ona akoliwe be hana dia hai wai ne kaile ne kaitatu na kitio mea ino banini na kiutambi na udela dia ewe ndikolwa maundu wangi lakini keke wacha serikali pe maundu amwe umundi mwenende utamba umana mebango emwa undu yendalilia kwaju lakini serikali ila mana yekela mwenende auzusie huduma na mbeno ebinda yokete negwo tukamana mosia wamwe ni meba twa watose huduma namba kumana sana mbaki kwa ndio wa maundu ma serikali aikwethi wa siwi huduma namba no ne pe maundu amomenda umanika mundu ena maundu meanata nye tifo kiu nundu nye ona mundu okomana pastor mesha kanu no kumana neza nundu ninyo lakini ngethi wanena makusukusu makwa niende yasia no mubagogeza hithi ane kwenda kwisia nikana ndikamanike niende yasia kina niende yasia kina lakini Jimmy umuthi we mutheu ngoyo ukakia chao ibegi ndokakia paike ndokakia ono umuthi make wa ona azikale magetwa kwa Jimmy ndai nyumba mukamande kindu kinabe kindu cha ye ketepo na waweze baike ndo wozete okay chao lakini wena idea be kindu wozete na andu ane mewa moke kwaku kila moke ta umanda wozete no witho ile no so de wozete tusogedi wande ni wa Biblia watu etina wa rapture ya mina ku take place kana ya bikia kutoa iwa alama kedwa matia lana alama ko kama kunwe miori na alama kedwa maila na ndeto ya ngai jo ama kadiba baadaye makadiba wasoma ndeto ya ngai withia ala makeke woba no makekala na Yesu pebi ndoko kajune kana yakeli lakini yune ndamba ukwete ba alame ala maminie na kulea ubano una moa wakila kiguna Isaac itwa slow death wasoma ndeto ya ngai buku ne ya uguanyo kilungu cha miongwele na muswa wakana andwa makoka makawawa na mamina kwawa yu Yesu athe ya keli ailika ni kana asumbike ila miaka ngili makoka mathayo kene kana malike in the millennial kingdom na mola metekelile ula ubano wasoma ndeto ya ngai ibukuni ya ubuanyo kilungu cha miongweli na muthe yawe 11 uthete withia Biblia inena na kwasia yu ala metekela kindu kiu makosokoso atukonde
na nona kibila kinene chao cha usumbi na ula wikalite yulu wacho nthi na itusiakia uthio wake na bayaonekana bandu basio na nona akuwa nene na nini maungeme mbe wa kibila chucheo na mabuku mabuanwa na ibuku zingi ya buanwa na yo ni ibuku ya thayu na ala akuma asilelwa na maundu ala maandiketwa mabukuni asukuyanana na meko mo na ukanga waumya aku ala mainthini wawo na kiko na bandu baba ala mabeba ma akumekala asiaumya aku ala mainthini wasio na masilelwa kila mundu kuyanana na meko make na kiko na mabeba ma ala akumekala sie kwa ziyane ya mwaki kende choke kucha kele na jone ziyane ya mwaki na je wa mundu ona weba ale akoneka andiketwa ibukuni ya thayu ne wekiwe ziyane ya mwaki kwa hiyo ametikilile ola obana makegwa ziyane ya mwaki pamwe na satani methiane nake bau mabietene na tete. Okay. Tuinera ni anthini wa kilungu atake ibinde botho bitu umwana siombia kana kukethwe binda wethi kigucha ndesu nicho kani nitachabe ndukanda kame na baibi kebinda wethi ngie disikana ni usingie the locust nisi abingwe wakuma imani iteke tulu suka siambesi kutorment kana kuthenia anything wasoma ndoto ya ngai ibukuni ya obwana zindu izo weta no ya chapter cha nana chapter cha kenda uthenio wangie yumelazie na uya mwinge muno na wethi akeguke ka bendo kake katwe kanthakame sindu ibe imanga yukenda ayekane kana antichrist na satani na mwathani wa ubungu ni kana mamanyae kana kwi ngai mwene pina guonthe na ndwala makeka makakwatwa wani sindu yi ni ala mena ula ubana nondo mundu kiko kikenda kikige wezibala kigo cha bendo kacha atwe kanthakame bayikunywa ko andu ainge makakwa ne wauni kiko kikenda kikebindi ngai ukenda esileti andu ni kana mabikie na umanya kana mathaithie satani na satani ndai no tangiyo paka bigaba andu suwethe andu ainge mabie obyobu katsua ka ikathe ya banini andu mabie percentage na ekwe asuni kana maandiko kwandikana na maandiko ngiye ikale kwa sio kezia nange memea sia nange ona ziambie ko mando na ne percentage yanga yubangete na asumea nona andu asumakwe na thini wa kindu kicho theke kenda kiende yuti ati antichrist ndio kwa hapa ni kindu kiu mwathani wa ubungu thini satani antichrist na bolo asimando asuyonde maundu asimo makenda ama nenge kanisa ndia isi ekenda ya kudibu. Okay. Agamu bitikile mukulia kule mundu imeshak muna jono twasekana bindani yetu ni ya muminukilo ni kwithiwa kuyana na Biblia kana aingi maikethi wa matwana kuthosia kana kutamate na ela alama twasokenya ndini wa serikali tunikana no nginya kila mwene ndia biki kukwata ile huduma namba nikana ndia atona kuhudumiwa pokete binda yu with no nginya kila mwene ndia na namba sunikana with ni lazima kwa services ya serikali twasekana yini binda hapo hiyo ni asia dalili ni kuona ni wazoma ebuku ya Mathayo kilungu cha miongo ile na ina muthia wambe na Yesu ekalite kiimani cha mithata amaniwa make mokanzama na mamukulia tutavie mawonanyo maibinda yiku kede wako ili Yesu ambe ya unena mwana zanjimi ila musumbe okoka bando pamba utumwa ando nekana moke masaupenzi yaweze ile ya musumbe ajoka pai mundu ukumubengeza nienda kwati okutambo thiu moni tuisokeria no tuminukiria ani musese mona lilikana kana nikilungu cha uneni ne witukio cha omunde imwe kwa imwe balatu na kemesha kumunao balatu wende tunenge uvanio yulu wa mutalatala unenge to isitwa huduma namba lilikana kana no ginya kila mwenende avikie kwiyandikithia nsikayoni sia kwikithia kana ne wavikia kukwata uthukumi wa serikali kwa jiko nyive na ndaya mitikile tombe ukila nilangali koni akelia studio tombe kwata mavuo makonetie utandithia.
Muvei mwana nundu akwendea kwitikila kutamba nena ito dhini unene nya wito lilikana kanani unene nya ulango na wendeye kusia matunda kwanzia ya yulumu no balaki yoni chamu nditu na kemesha munao aende kutunenge uvuanyo emwe kwa emwe yulu wa mutalatala unenge ito isito ya huduma namba tena hapo kutilela ni nao kulia ikulio yodi no twa sekanane binda mudia kanane binda ibane kwidwa serikali ya seno nginya kila mwene ndi akwati na mbeno na yanga likoni ya kanisa pia mume ukwata amba una bayangi meulea yuti mie ndi nene tena kwaza musumbe ayoka bandu pamba utumwa asikali weze evi yani makilianzi yela musumbe okwisela weza kwethi aba imundu wa musumbwa na thene wa Biblia ne bandu meta wa the winners of Antichrist alama tuma wani kana weza kwethi amande na prepare the way they kana the coming world dictator ko walivya technology yande elaji twenayo omundi ne mayu yende na prepare maundu amwe ilengete kindu kila kinene kikekata kikabikiana kuka ni kana maundu ayu mayuka kuyani aweza kwethi ayu ila namba andu meubanga ni ya satani ino huduma namba ni kana yuyisa ukaila real 666 ikanisa ende bulu ni kana kila changa ijuchoke kiani lakini so long as 666 yesu ndeneza kwamba kubuana huduma namba nino ne huduma ya serikali na ile wale na maundu ange mendene satani no sumbi wake na musukumo ne waweze ne chawo endela kwekata ko prepare kindu ni kana kila kinene choke kwebuana Yesu Kristo ayuza kutweka ni wambwa Mose iye eiwe se obyanzoka ya uduku na se obyanzoka ya uduku baya na ula wa milili ya umwane wethi ya wathai kwa uke utona ni pe Yesu ukasiawa ukatange ya Mungu thakame yake yitika kwa uke no gokilie kende na kwabua twendo tukoka uke zaidi andu meo thini mubaka kila kinene ila kiumila nyeneze mutangi wanake thethio wasue kanisa egenda ila tunene onu wa world dictators kana maandiko nao the world not world dictators the coming world dictator dictator ni Antichrist uloke nda control the whole globe ndiyondeke the wamoko nake itani si amoko make ini woke nda yasa kwebuwe na kwekata le weke we kona ume ne what ukenda a control ndiyonde ne what kwetwa the world dictator the coming nondo tolatu eko twende na prepare the way ula munene ayoka tusio video ba nikituona inyuta tabani mandetu yanga imwe bitukana mwana sambetano ne mbinge nondo ndise nyebala nete iwe ngai wambetie ulonge ndise bala wete iwe nebo teachings si okebabukanyo ila sita one doctrine ukeza kwethi abeange meunena ke abeange meunena ke lakini doctrine ila nene no kwetwa Biblia umuthi aboko mimangai nemeobetukana lakini twalilia Biblia ni nondo yo to control ya idiothe nondo neweze kwetekela kila nyechakwa na kunwetekela kila chako lakini Biblia yazia ogwo ndukatianzia ona to abetukana pe binda yes kuka kwiyonania kendo kina abetukana nengadia wangania ula wanena kila chagwe ne wewa nienda tuminie unene ne witu kione cha umuthi wina nteto siva kana udhudhi wa kwa enendi anama tuloeli kuma isioni siki balukanga ni lembeta ni itu ya ukamba na tuilo ile dunia nima none kwithwa tukwete ndi ya Kenya na ndi mutu ya Tanzania nyaza muthenyani wa umuthi mwithukesia ndona ukwikia pinya na ukwia muthenyani wa umuthi ikala maandikone mangai nondu woke kala maandikone mangai ukaelewa ni mavinda na ukamanya maundu amwe meunenwa ni magwo kana ti magwo peba mutheu wa ngai ula wa mosie la watangeiwe
aka ukonvince thayu ni waku na aka kona cia kini chawo na kiti chawo luma ndini wa Kristo ibinda ni ya Biblia inena na kwaza tutangie ibinda ni kwithwa mithena ni myathe na tutanambina ndiye mwakukulia ye kulia tusio kendeni wa message yetu na kwetu metenduani siko sia uwani katika tiwa ndwa maitu katika tiwa lama endanite mundu na mukani sie kwithwa sie kinye na siamba takwa kiwango kiulo muno utaona kuneni hata undu tutanamina otateka ile tafadhali ni atende wa kiki ende muthenyani wa umundi yeah yono ibinda mu mino kelio na ibinda ya mu mino kelio anake maitu etu maitu na thini wa kula tumete ando nimenda kulikwa muno thini wa momanisio mandeto yangai nondo ethewe vya thukumi mangai tukatabia ando yolo wa Yesu Kristo na unene wake na tukabikia na utabia ando ndetwendo yangai ando makabikia kuma fashionini sianthe nundu na ndo amwona mayekanya sindu cia muthemba ucio by the way unange ma control it ni satani utonda ona mundu alikilo thaithini wa uimu na aliko thaithini wa uimu ni kana ni cia covenant ila weiwe eke lazima hawe ni wese mundu ucio wa ile umutabia ndeto ya ngai na thwana ukwenda kudeliver wa kuma usumbini wake bindu andeliver wa metuke aboko mimanga ile wetano tutabia hii andu maitu tulika imisiene ya itu makanisani tutabia andu momanizio manga imagwo twaka utabia andu deto itezi agwende kana tuiva itezi te kwa tembesa keuke ito tebia lakini twatabia andu momanizio magwo andu nimeza hivi akwa kweli kiene likilie ni kithuku mundu ena kiswanio cha kuwa evi akwa ni kuthuku kwijita ni kuthuku maundu mambo the mozu evi ani mathuku elati ulika ndwane sito makanisani meikane tumatabie ubo wangai nikana mamane ogwo Biblia yachela mwimana ogwo kamudasi. Okay, thank you sana mundu imesha kumunao nundu wa kuvala ilungu yako kukana kwitikila kunene na nito kioni cha mundu ni kwate musese wonde vala uwe kioni cha mundu ni wavikia kwithiwa amina kuyose ya undu ni kwate ende nitwithwa twito ingi binda ya bika nikana ithi nitwavikia kutwa ise unene ni kwanzia sikiwa kanga nikwithwa mundu mande na kwikinyia na kumila o ibinda kuthijila ingi mube mwana sana na dikwende binda sio undu mwe na udhukumi musio kabindani kala wende na kuvuganisia enene nani musese mwendwa wi unene ni wito kioni cha mundu vala twethiwa na kemesha kumunao ndu muna kutungia we mwana ndo kuyumia na kwitikila kutambania na kwa kumwa mabililio ginya bongo naende saile savikia na uvita nanda tika dhanda tusietu mwani mwendoni wa saita tu ndio nisio kithia ndini wa mesa cheni chamo vo kuma kwa ni kwendea usiaise musiondi ni ilungu ila kwa yu siatie.